A Novosađani ovog vikenda mogu da uživaju na sajmu hrane i pića. Svoje proizvode sa poljoprivrednih gazdinstava predstavilo je više od 20 izlagača. Udruženje novinara za poljoprivredu Agropres po 7. put organizuje sajam hrane i pića, ali po prvi put u Novom Sadu. Kako su Ujedinjene nacije 2014. godinu proglasile godinom malih poljoprivrednih gazdinstava, red je da vidimo čime mogu da se pohvale. Ja danas izlažem brašno kukuruzno od crvenog kukuruza. To je kukuruz koji ima 20% više proteina nego žuti i beli i 350% više antioksidanata od crvenog i od žutog i belog kukuruza. Naša firma se bavi proizvodnjom integralnih peciva, krekera. Znači, uglavnom je svuda integralna osnova, sve je posno, bez aditiva, domaća proizvodnja i ručno rađeno. Proizvodnja se inače nalazi u Golubincima. Ja sam doneo moj specijalitet bermet, ali tu je i jedna rakija sa kardamonom, jabuka. Inače sam u Evropi sa tom rakijom dobio zlatnu medalju. Inače tu je ljiljin listić, ima i sremuša, ima raznih špecija kod mene u mojoj vinariji. Sve je sveže, domaće, ručno proizvedeno, bez konzervansa i moći ćete, znači svako ko priđe može da degustira. Dakle, to su proizvodi sa ograničenim serijama, izuzetno visokog kvaliteta. Neki od njih su našli već put do inostranih kupaca i nama je upravo to cilj, da ih promovišemo, da mali postanu srednji, da srednji postanu veći i da mogu da žive od svog rada. Jer bez takvog rada i bez tih proizvoda ekonomija sela ne može opstati. Sajam je otvoren do nedelje. Posetioci proizvode mogu pogledati i probati od 10 do 22 časa. U toku trajanja sajma većina proizvoda prodaje se po sniženim cenama.